Islam mana menen? Piwai kelas kan baca ya? Oh, menin tak ham selam hi namar ngidon project work i kelas. Oh. Hadu sabaja ting ngidang mi na kelas. Oh, tak tahu mo menen kami kenduk syuk. Ngar baca menen lawai. Oh, kumta kemut pim don project work semenin. Ngi kami don ra. Te i pi bapa sei klemon kelas ne? Iwan tam itu lalen. Akal ki kaman yang. Oh, kumta mo. Ngarum ta sniam sukenca sulong marwe ba namar ba. Syam ruman kelas. Ni so marwai le iyo. Abadalang bat ngaru. Belai pidang tiang na. Ngam ting re dang ngayat marwe ru tambalong dadon syam pat ngakam senganyam kelas. Piru dadon piba kelak senganyam. Hoi, kedai kataru perlok hima. Hoi. Oh, serah ngate nian nyon ne. Oh. Sekenduk pat lasai. Hoi ta sap lang yang ala syai mah. Kebiang ye taruh. Ya kata. Oh, serah. Oi. Oh, serah. Long ne ampan iPhone nomor jampi. Hoi lang. Ai, ka phone yang dial na. Nampak? Sim. Syuk. Ku beli sibun mah. Hoi ta. Tang sak kole pi mah. Hoi ta.